Assalamualaikum dostlar. Sizlerle bu arada karışmadığımız Mercime bilgi alıyoruz. Karışmayı seçiyoruz. Evet. Buna var gülüyor. Evet. Bu sefer başka gitmiyor videosu anlayalım. Aldı ya Muhammed Hanım. Bayağı şeyler var dediniz bak. Ya güzel bir video sanıyordum. Ya bu kıl kuşun goldan da o ödgün. Alkıt. Diyor TV'nin. Так, имеет скибиди туалет пассы и фонден ливанку. Короче, первый калдырым зависимый. Атака екі база. Мама приедет. Например, я и чего? Sıfırını Bismillah. Aslı doğru mu ne olacak? Gayet kısa. Bir kitabın şes gibi gelir. Bir kitabın bilmişliği ama basmayız bu. Sen green'e baksa ya green'e değil. Mana almayı tanıdıkta. Ne böyle? Sarbaz gibi bir tuvalet. Evet bu sana öğretti. Bayağı bir kameramen deydin. Tıkkan еді ғой. Сөз оның сол үшін несі до қарайшызыр. İşin tıkan кезде işin жүрегіме бір бәле қарайшы. Сөйтіп не болды қарайшы андай сым қалыпты жүрегі алма мына кезде сындырмау үшін істедім. Мен алды тартып алды. Так. Ё-моё. тоқта. Ne oldu? Kameramen ғой Kanatına okşuyor. Aju? Trinci tanrı çok. Явно kameramen işte. Tidak var. Kımlı var. Mına haberlama geldi. Evet. Böyle. Düz boyluların karanız. Boyun karanız. Yeah man. Bargasıydı. Gittiler. Ya kardeşi dostlar olsun men kardeşi. Video аяқталды kardeşim. Өте қызықты болды. Видеоны olsa лайк басып каналды келіп кетіңіз. Даусым естілмесе білмеймін енді. Короче, видео өте қызықты болды. Білмеймін. Короче, достар 20-ға жеткізсек. Сіздермен болған мен Мадик. Сау саламат болыңыздар.